Itangazo rya Minisiteri yo gucyura impunzi no guca impamvu zitera ubuhunzi ifatanyije na Minisiteri y'Ubucuruzi, Inganda n'Ubukorikori zo muri Guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro Grex, iyobowe na Nyakubahwa Perezida Padiri Thomas Nahimana, irihanganisha impunzi z'Abanyarwanda zose zagizweho ingaruka n'imyigaragambyo imaze igihe ibera muri Mozambique. Izo ngaruka ntizagize ingaruka ku mpunzi gusa, ahubwo zagize ingaruka no ku banyagihugu bose muri rusange. Grex irasaba Abanyarwanda kutivanga cyangwa ngo bagire uruhare urwo ari rwo rwose muri iyo myigaragambyo. Grex iributsa Abanyarwanda bose babarizwa muri Mozambique bashutswe na Ambasade y'u Rwanda ngo bayegere ibahe ibyangombwa ko uwo ari umutego mutindi yabateze kugira ngo ibone uko ibambura ibyabo mu buriganya isanganywe. Kandi mukwiye kutibagirwa ko uhawe ibyangombwa n'igihugu yahunze agomba kwitegura kwirengera ingaruka zikomeye zo kwamburwa ubuhunzi burundu. Grex irabibutsa ko Ambasade y'u Rwanda i Maputo kimwe n'abasirikare b'inkotanyi bari baroherejwe mu butumwa muri Mozambique ubu barimo gushinjwa kuba ku isonga y'umutwe w'ibyihebe uyogoje igice cy'amajyaruguru ya Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado. Barashinjwa gusahura imitungo ya Mozambique no kugira uruhare mu bugizi bwa nabi burimo n'ubwicanyi bukorerwa Abanyamozambique bigaragambya mu gihugu cyabo. Grex iributsa impunzi zose ko Ambasade y'u Rwanda muri Mozambique yabonye imyigaragambyo ya rubanda ikomeje igahitamo gufunga imiryango aho kugira ngo ihame mu birindiro byayo irengera Abanyarwanda, bityo bahabwe n'amahirwe yo kuba bayihungiraho mu gihe bari mu kaga. Grex irasaba impunzi z'Abanyarwanda ko zikwiye gushabukira kugira uruhare mu kubohoza gakondo yacu, buri wese yitanga uko yishoboye kugira ngo tubashe gusubira mu rwatubyaye no kugira ngo tubohoze ababyeyi, abavandimwe, inshuti n'abaturanyi bayogojwe n'ingoyi y'agatsiko ka FPR Inkotanyi. Grex iributsa impunzi zose ziri muri Mozambique ko mu rwego rwo kwisuganya hatangijwe gahunda yo gukusanya miliyoni ya demokarasi hakurikijwe uko umuntu yifite. Muri urwo rwego natwe tukaba dushyizeho nyumba kumi Mozambique ishinzwe kwegeranya iyo nkunga, tukaba tubasaba ko mwayiyoboka iyo nzira mukayifashisha kugira ngo tugere ku ntego twiyemeje. Ukeneye ibindi bisobanuro yabariza kuri Minisitiri Mutabazi Olivier ariwe ngewe ubarizwa muri Mozambique kuri aderese zikurikira: email minicom Grex Guverinoma y'u Rwanda @gmail.com, telefone igendanwa akamenyetso ko guteranya 25 88 42 53 60 77. Ndasubiramo: email minicom Guverinoma y'u Rwanda @gmail.com, telefone igendanwa akamenyetso ko guteranya 25 88 42 53 60 77. U Rwanda ruzabohorwa n'amaboko y'abana barwo, muhorana ubutwari. Bikorewe Maputo kwa 26 Ugushyingo umwaka 2024. Mu izina rya Grex, itangazo ryasinyweho kandi ryashyizweho umukono na Bwana Jean Bosco Twishyire hamwe, Minisitiri wo gucyura impunzi no guca impamvu zitera ubuhunzi, ndetse na Minisitiri Mutabazi Olivier, Minisitiri w'Ubucuruzi, Inganda n'Ubukorikori muri Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Mugire amahoro.